reka mbifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda kandi reka mbahe ikaze mwese mukomeze kureba ibiganiro byacu bitandukanye bica hano kuri YouTube channel Bizaza TV Rwanda. Wowe kandi wakoze subscribe uri mu Rwanda reka mbifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda kandi reka mbahe ikaze mwese mukomeze kureba ibiganiro byacu bitandukanye bica hano kuri YouTube channel Bizaza TV Rwanda. Wowe kandi wakoze subscribe uri mu Rwanda, uri mu Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari Sudani n'ahandi, mwamaze gukora subscribe ndabashime kandi mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Ejo bundi rero Dr Pierre Damien Habumuremyi wigeze kuba minisitiri w'intebe mu Rwanda yahawe imirimo mishya ikomeye cyane agirwa umwe mu bagize inama y'inararibonye, urubuga kandi inshingwa nama rw'inararibonye z'u Rwanda. Ndaje nkubwira amateka y'uyu mugabo, ese ubundi ni ibihe bikorwa uyu mugabo yagiye acamo, ese kugira ngo agere kuri iyi ngingo agere kuri uru rwego byagenze gute. Ni inshingano rero Dr Habumuremyi yahawe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 9 Ugushyingo umwaka wa 2024 iyobowe na Perezida Paul Kagame muri village Urugwiro, kandi iyobowe na Perezida wa Repubulika nk'ibisanzwe, aha yagize byinshi aganiriza aba bayobozi batandukanye, abaminisitiri batandukanye n'abagize inteko ishinga amategeko. Hari byinshi rero bahavugiye kandi hari byinshi bahakoreye, aho iyi nama rero yafatiwemo umwanzuro uvuga ko Dr Pierre Damien Habumuremyi agomba kuba yakinjira muri guverinoma y'u Rwanda n'ubundi aho yagize umwe mu bagize inama y'inararibonye z'u Rwanda. Uyu mugabo rero mu butumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga, Dr Pierre Damien Habumuremyi yagize ati: bivuye ku ndiba y'umutima wanjye ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubw'amahirwe mwongeye kuma kugira ngo nkore igihugu cyanjye, nzakorana kandi ubwenge ubwitanye no gukunda igihugu maranira inyungu z'igihugu muri rusange. Dr rero Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari minisitiri w'intebe kuva yarekurwa nta zindi nshingano yari afite muri politike y'u Rwanda. Dr Pierre Damien rero Habumuremyi yakunze kurangwa no gushimira Perezida Paul Kagame nyuma y'uko amuhaye imbabazi, aho mu mwaka wa 2021 yari yakatiwe imyaka agera kuri 5 y'igifungo. Yigeze kandi kwandika kuri Twitter ko ku itariki ya 28 Mata mwaka wa 2022 ubutumwa bugira buti: mu muco mwiza cyane wakugabiye uramwihararira cyangwa se uramwirahira, guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika biruta kugabirwa. Ninjya nirahira His Excellency Paul Kagame na FPR Inkotanyi, abantu bagiye babyumva kandi ababyumva babyumve nk'uko ari ukuri, kandi abatabyumva nabo birabareba. Arongera ati: ntacyo mfite namwitura, nzakora ibyo akunda byose, inyungu z'igihugu kandi kwiyoroshya umuturage ku isonga, kandi nandi umunyarwanda ihore igana imbere. Perezida Paul Kagame rero yamuhaye imbabazi ashingiye ku bubasha ahabwa n'amategeko nk'uko byatangajwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kwa gatatu ku itariki ya 13 Ukwakira umwaka wa 2021 iyobowe n'umukuru w'igihugu n'ubundi. Dr Pierre Damien rero Habumuremyi yari yaratawe muri yombi ku itariki ya 3 Nyakanga umwaka wa 2020 muri uwo mwaka, arekurwa nyuma y'uko yaramaze umwaka n'amezi agera kuri 3 muri gereza. Yari yakatiwe gufungwa imyaka igera kuri 3 ahamijwe icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiwe, akaba kandi yaranaciwe ihazabu ya miliyoni 192 zose n'ibihumbi bigera kuri 200 by'amafaranga y'u Rwanda, n'amafaranga menshi cyane
kugira ngo nawe yabone biragora. Nk'uko biri rero mu mwanzuro watangajwe ku itariki 27 Ugushyingo umwaka wa 2020 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwaburanishije uru rubanza. Dr Pierre Damien Habumuremyi yavutse amateka ye wamenya naya ngaya, ndagira ngo uyumve kandi uyamenye. Wakibaza uti uyu mugabo ni muntu ki, yabaye hate, ubundi ubuzima bwe bwa buri munsi ni biki yakundaga kwiberamo. Habumuremyi Pierre Damien wavutse ku itariki ya 20 Gashyantare umwaka wa 1961, ngira ngo abenshi ndi kuvuga aya makuru mushobora kuba mutazi igihe cyanyacyo yaba yaravukiye. Nufata karikireta yawe cyangwa se mashini yawe rwose ugakuramo, urasanga uyu mugabo aka kanya tuvugana yaba yujuje imyaka igera kuri 63 yose y'amavuko. N'umunyapolitike kandi w'umunyarwanda waye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kuva ku itariki ya 7 Ukwakira umwaka wa 2011 kugeza ku ya 24 Nyakanga umwaka wa 2012. Yabanje kandi kuba minisitiri w'uburezi kuva muri Gicurasi umwaka wa 2011 kugeza umwaka wa 2011 Ukwakira n'ubundi. Ubuzima bwo hambere yuko yinjira muri uyu mwuga. Habumuremyi Pierre Damien nkuko twabivuze yavutse ku itariki mu mwaka wa 1961 mu karere ka Rulindo, ubu ni mu ntara y'Amajyaruguru. Yavutse ku itariki mu mwaka wa 1931 aho bita Iruhondo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Yize kandi mu bihugu byinshi cyane birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yiga kandi mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no muri Burkina Faso. Yabonye impamyabumenyi ya bachelor degree muri sociology, kandi imbere yo kurangiza icyo ciciro cya kaminuza muri kaminuza ya Lubumbashi mu mwaka wa 1993 yarangije kandi na masters muri science ya politique. Yakuye kandi muri kaminuza ya Panthéon Assasi mu mwaka wa 2003. Yabonye kandi impamyabumenyi y'ikirenga muri science ya politique yakuye muri kaminuza ya Ouagadougou mwaka wa 2011. Uyu mugabo rero arakomeye cyane rero kuko umwuga we yagiye akora nkaho Habumuremyi Pierre yatangiye umwuga we w'amasomo akora umwarimu wungirije muri kaminuza nkuru y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 1993 kugeza mu mwaka wa 1999. Anaba kandi umwarimu muri kaminuza yigenga ya Kigali na kaminuza y'Abadventiste ya Baraki ya Kigali mu mwaka wa 1997 n'umwaka wa 1999 cyangwa se muri Iniraq. Muri ikiriya gihe rero yanabaye umuhuza bikorwa w'umushinga muri gahunda yo gufasha tekinike y'Ubudage cyangwa se GTZ Kigali mu mwaka wa 1995 n'umwaka wa 1997. N'umuyobozi kandi mukuru mu mushinga ushinzwe ubutabazi Gatolika mu mwaka wa 1997 n'umwaka w'ibihumbi 2000. Rwose uyu mugabo urumva ko yakoze byinshi cyane bikomeye. Kuva rero mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2003 yabaye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu Rwanda. Nyuma yaho aba kandi umunyamabanga nshingwabikorwa kugeza mu mwaka wa 2008. Ku itariki ya 11 Gicurasi mu mwaka wa 2008 Habumuremyi yatorewe kuba umwe mu baharaniye u Rwanda mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Iburasirazuba. Yasimbuwe kandi nk'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora na Charles Munyaneza muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2000 n'ejo bundi. Nanone Habumuremyi Pierre Damien yaje muri guverinoma y'u Rwanda nka minisitiri w'uburezi muri Gicurasi mwaka wa 2011 asimbuye Charles Murigande. Yagizwe kandi minisitiri w'intebe ku ya 6 Ukwakira mwaka wa 2011. Ishyirwaho kandi ryatunguranye cyane urebye nk'uko yagaragaraga cyane kuri politike yasimbuye na Anastase Murekezi
kuri 23 Nyakanga umwaka wa 2014. Yanditse igitabo cyitwa Politike kwishyira hamwe mu Rwanda nyuma ya Jenoside umwaka wa 1994, yitwa Utopia cyangwa se uko ukuri niko byari bimeze. Cyasohowe kandi ikinyamakuru Paroti Kigali mwaka wa 2008. Uyu mugabo rero yagiye akora byinshi cyane, yagiye avugwaho byinshi cyane kuba yaragiye akorana n'inzego zitandukanye za leta ndetse kandi anakorana n'abanyarwanda muri rusange, aho yagiye agaragara gusura abaturage hirya no hino hatandukanye mu gihugu, agenda kandi agaragara mu bikorwa bitandukanye by'umuganda gufasha abagizweho ingaruka n'ibiza mu Rwanda. Uyu mugabo rero katwishimiye ko yongeye kugaruka muri politike y'u Rwanda, twishimiye ko kandi ko yongeye kuba umwe mu bagize politike y'u Rwanda. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe. Nitwa Eric Nshimiyimana.